Ahora distorsi pura di juhul no. Jadi nak buat ada lebih macam juhul lo. Tak ada rot di lo apa mana ni pergi dah. Kisi, lalu distorsi overdo, share, tak perlu bagi pada kunci. Mampu kuliah berkat toh ni lah. Dunia dah distorsi lo. Apa ni tak ada di lo ni benar buat adalah apa kita tahu lo. Pasal lagi berkuat adalah. Ada dulu kita di berbangsa le, berarti kini sudah disosial no. Apa ni? Kali putih hari ni le, tu disosial ni, apa pula? Oh betul, pasien saya tak kali kita ni dulu no. Orang kira mana? Apa? Wisaya thado je cinta acapunda dulu disiki. Acapunda memetan agak pekesar kali. Đó do suy biểu phát đỏ đi tới mình ta được ạ nhà lẽ à sơ phúc chi à cái đi mẹ thổi lỡ à mình nhà đi để bật ra tô đó đi tiền thì nó phục cái tô này đó từ u bà đó à kia gõ bá đó tu bà đó à kia là bá đó cứ bật chiều đó à kia là lỡ à bà bên mình tu bá à sơ phúc đó bà cái nhau mà ở đó tập ba đó lên nhà ở đó mi wala đó pada kita dulu do tinya tanah tapo di pergala pama ke amnelo o ato pama o terodepa do papa alova asapul lui me masowe tasutasa do wi pada kita lo bechok mula tak lo o le yua to o do le apa tanah tapo lo Asapul je, do pada sepuluh le pada kemapu, do pada mas le pada sebahu lo, tatung ko pakado pada pun ulah alu, do pelagi le apa do pun lo, asapul ku, kowe dari itu atau ni tahap lukle kedai, beli kepak gale akle dawe. Segala atlet awes silo, do juapa dan etapok ele alulo, asam pun mi, pada maka o, bahasa solo aka, do etapa atapola, dito pula pemungati o atau, dito le upola le fatia curamenya atau ne. Etapa atapuka, asapuko, tadi tahu le dan nata purapu, dolar Singapura apulo, dolar kata sudah kata ni minta besok mula, adut ada le pemula coba pemula tak mampu, le apa suara awak dia lon dan asapukui, do tahilo paku udo banyak patok. Le akibat ni udah patu patoro, pasal kenapa tak ada tempat normi ba, do lo dah tu ba le akak ba, asal polisi, do ba jual kale akamat kui o, mana mapo oro, tu apa thọ kale dalu le dade ba udo, ketiba kita, ketipau aniato. Đó ta bà dọa ta có bộ thòi nhỏ thòi là siêu lõ ở trong bộ đi chít đơ cái thi bà phụ ta đà má đó cũng mi tù mi ta đó chỉ khi đó chụp bà lũ có bà lũ bà gà la đà tì nhá đó có số ở đà bà đó ở trong bộ đi chít khi mà ta chít lì đó chỉ khi nó phá vào đó và đủ đó pun apa kita guni đó và vì số các số avi di lu lo tak diati đó tak dioleh panak mata puakla đó sudah pipa aga ada tebak đó ketiknya dalam panak mata lo tabu Singapura to dah buat kereta pula yang kilo dia, yang kilo dah jalan. Oui, saya sedo yes kita supporter di Lady City, supporter
me matana keli bakasot dengan le do yo asiti opla tholi le matana me nyale asepoti agedi I me thowele amenya di te bede ato do di te agile hokko kri ato ni lo to oba do aki awoba do oba do aki alaba do di beti odo aki alale apa pemeni to oba asepota wa kenyo ma o do rota pa do le tada olo mi wele pa tatu uta u do ti nyata nata pho di pa degale pa ma be amele o ato pa ma o do rota pa do pa ba aloba asepolui me ma so we pata suda sa do wi pata tu uta ulo do peso mo le ta klo o le yo to o do le abata na ta pho lo asepoye do pata se plo o le pata kma ko do pata ma te bui o le pata de ba ko lo ta tu ko ba ka do pata ku ta pho ni o we le alo do pe bla ki le apato ko ni lo asepoku o we da I di to ato ni ba ha plo kle kelli bele kepa degale akle dawe degale akle dawe sisi lo do yo apa peta ta to kele le alu lo aseponui bata ma ma to o ba sa do tholo ata do te thoba atha ku ba di tu pula kwa mu mati o ato di to la aku kwa kala le bati asu amenya ato ne te thoba atha ku ba asepopo ta chi thok pi o le ta na ta phwa ku do le ta sinyo kwa ku lo do le apa de su de ka akla ni me mata so ko mo le ado ta do te pi o le ko mu le yo kwa ko mu ata ka ma ko le apa so le awe ti alo ni de ga le asepu pi do ta hi lo atwa ko o do pa e kwa to le ati we ni o do pa tu pa do lo Pasha dot the Mabata Uta Soba not to be ba, do Lota to Uba le Atakuba, as a what is he, Doba Yuatale at the mother we all, Manama Polo, do a pato at the Lerda Luleta de Ba Fudo, Kitiba at Liata, Kutito and Niato, Dota Bajuata, Kupoto Nyoto le Asibulo. Asepoti sikde ketiba atu ata tama do mi tu mi ta lo yekhe to yebwa lo kepa to pa lo ba aga le ata tinya do so ata ta to lo asepoti sikhi mata dini do yekhe no pha ago do ba ado do no pha ku ta hu ni do ba agisu abasu lo age di lu lo ata du ati do ta ri o le bwa ma ma ka pho akla do so tho kwi bwa aga ka de ba do ke fi nya da le bwa ma ka ago lo da do pa pela si no sinyo ko la do pu ke mle ta bola he ke le ti ke I ye ke he da ke ti le ta yu yo ni no I am very glad that God has given me an opportunity to read His Word. I give my honor to the audience, and the judges, and all the audience. The Bible verse I will be reading today is Isaiah 53, verse 1 to 12. Isaiah 53, verse 1 to 12. Who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before him, like a tender shoot, and like a root out of dry ground. He has no beauty or majesty to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by mankind, a man of sacrifice, familiar with pain, like one who will hide their faces. He was despised and we held him in low esteem. Surely he took up our bore, our pain, our suffering. Now we considered him punished by God, stricken by iniquity. He was pierced for our transgression, and crushed by for our iniquities. The punishment that brought us to peace was on him. By his wounds we are healed.
We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned our own way, but the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. Like a lamb led to a slaughter, and like a sheep before its shears is silent, so he did not open his mouth. He was assigned a grave with the wicked. By oppression and judgment he was taken away. Through his generation was tested. He was cut off from the land of the living. For the transgressions of my people he was punished. He was assigned a grave with the wicked and the rich in his death, though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life and his offspring to death, he will see his offspring and prolong his days. And the will of the Lord will prosper his ways. After he has suffered, he will see the light of life and will be satisfied. By his knowledge, my righteous servants will justify men. He will bear their iniquities. Therefore, I will give a potion among the great. He will divide the spoils with the strong. Because he poured his life unto death, he was numbered by transgression. For he bore the sins of many, and made intercession for the transgressors. Thank you. Isaiah 53, verse 1 to 12. Thank you. Ta do học nó xin nó xin nhau con lời to cũng là sao cũng phải là thế nữa cái ý hiện tượng đang cho nó vì saya satunya supporter flexibility supporter vì mình đang làm cái gì cũng sao được cả đấy đó là sự chú ốp sát thôi lớn mình làm cái này nha đấy supporter agi đi mẹ thâu lên anh nhà đi tiếp đợt số đó đi sẽ khi là không cố kia số như đó chỗ ba đó kia bỏ bá đó chỗ ba đó kia là bá đó từ bên kia đó kia là ba bên mẹ đi chỗ bá supporter qua cái nhóm mà từ lo tập bá đó nên tao đó mi về lớp qua ta sự xã đó xin nhà ta là ta phò đi qua từ lớp qua mà bên mẹ nó ở chỗ qua mà từ lo tập bá đó bên tập bá lo bá supporter mi mà số ta sự ta xa đó vì ta sự xã lo đó bên số có một lớp ta lo lời dọa to đó lớp ba ta là ta phò lo supporter đó ba ta sẽ phò lớp ta có mà cố đó ba ta mà sập giờ lớp ta để bảo cô lo ta sống bỏ bác cả đồng ta cũng ta phò này ô về là lúa đó bên ta chỉ là bán to cô này lo supporter ô về đây đi số này bảo hàm chung lên cái rồi bên lên cầm ba cái là cái đào ấy cái đào ấy sự lo đó dọa bảo ta ơn ta có cái là nụ lo supporter ba ta mà to ba sa đó cho lo ta đó để cho ba thà cô ba đi số cô lớp qua ngô mà đi số lớp ở ô quang cái là lớp qua đi xuân mình nhà số này để cho ba thà cô ba supporter ta chỉ thọ cái lớp ta là ta phò bú đó lớp ta xin nhau phò của lo đó lớp ở qua từ xuân tất cả là này mình ta từ số cái mô lớp ở tụi ta tốt đẹp rồi lớp có mù lớp như quả có mù ở ta cái mạo cố là ba số ở là quên gì anh lo như thế này cái gì anh sao có cái gì anh sao có quy đó ta hi lọt qua khô ô đồ quả to là gì vậy nè ô đồ quả to lo bắt sa đóแต่มาบ้านตาตาฟอบ้านนอนจะมีบ้าโดนรอตาโอบ้านนั้นถาโคบ้าสวัสดีสิโดนบ้านอยู่อัตตาเลอกมาตวีอ๋อมันนามาพ่อรอถือปาทอตาเลตาลุยแล้วตาเดบ่าวโคดอกที่บ้านที่สาก็ถือทอเนียซอโดนตาบ้านอยู่อัตตาก็บ่ทอญอทอได้สิบุลอสวัสดีสิเตอที่บ้านสู้สายตามาก็มีสู้มีตาลอจะคิดต่ออยู่กว่าลูกปาโตปาลูกว่าอากาเลตาสิญะดอกกระสุนตาตาโซลออัศโวตสิกีมาตาดินดอจะคิดนองพาอวดอกว่าดู
đó cái nọ phàm chủ ta của ni đó và cái sửa bát sửa lo à cái đi ý lu lo ta cái gì đó đó số bị ta ở ta đó lo đó ta đi ở lớp và mà ta buồn ra lo đó sự thao kỳ và gà ta để bà lo đó cái kia nhà ta nữa và mặt ta gọi lo ta cho gọi là chưa là nhau qua rất là to nó tạo một cái gì nữa hay hiện lên ta chỉ cho đó Hi, my name is Steve. I would like to thank God for giving me an opportunity to read His Word. I give my respect and honor to the judges and all the audience. The Bible I'll be reading is Isaiah 53, verse 1 to 12. Isaiah 53, verse 1 to 12. Who will you believe and say, who has seen the Lord's saving power? His servant was a tender young kid. He grew up like a leaf coming out of the branch. He didn't have any feeling that makes sense. There wasn't anything special about the way that used to him. Really, people looked down on him. They didn't accept him. He knew all about pain and suffering. He let so many people turn their faces away from him. We looked down on him. We didn't have any respect for him. He suffered the pain we should have suffered. He took up the pain that should have been ours. We thought God was punishing him. We thought God was wounding him and making him suffer. Our suffering was real sin. It was punished. We done what was evil. It was punished for his holy. His wounds healed us. We all achieved. We all wandered away from him. We turned our own way. And the Lord has placed his servant the sins of all of us. He was treated badly and made to suffer, but he didn't open his mouth. He was led away and led to be killed. Sheep are sound for the world being cut off. In the same way, he didn't open his mouth. He was less insensitive to death. He was taken away. He was cut off from his life. He was punished for the sins of my people, who among those who were living at that time tried to stop what was happening. He was given a grave, those who were evil, but his body was buried in a tomb of rich men. He was killed even though he had and he never lied to anyone. The Lord says, it was my friend who cursed him and caused him to suffer. I made his life an offering to pay his sin. After he had suffered, he'll see a light of life and will be satisfied. A godly servant will make many people godly and what he'll accomplish. He'll be punished for his sins. So give out praise among those who are great. Among those who are great, you will be rewarded just like others who win the battle. Those covered among those. That's because he was willing to give his life as a sacrifice. He took the sins of many people on himself. He gave his life to those who done what was wrong. Isaiah 53, verse 1 to 12. Thank you. Draw we say as a do your sister, Sabuter to do the city in law. We say as a do your sister, Sabuter, Mematan, Naki, because sort of valley. Though you are sick, you will not really learn, but Tataga Aminale. A Sabuki, Avidi, Meta weather, Aminadi, they were there too. Not if they agree learn how to be a sonino. To obey no appear a woba, not to obey no appear number. Not to you, but your dog. I see another about the many to a supporter, Quaganyo, my road of time, don't let the down. Me whether what that to do that you, nothing yet not a for. If what a love one man, a mender or a two, one man on the road of time, over the baba no. Someone we may must go where the suitors are.
do we petatu kita ulo do besok kemu le dak lo on le yua do on do le abatan na tapon on sepoy ye do bata set lo le peta kema ko do bata masukui ole peta de ba ko lo tatu ko ba ka do peta ku tang ko ni ko we la lu do ba bla ki le abato ko ni lo sepo ku ko we da i di to atu ni ba ha pru le khe le ni ka le ka pa ka ga le ak le da we ka ga le ak le da we si lo do yua pa peta e ta to khe le alu lo sepo nui Batama mato o basado solo ata dot ethoba thakula di to pula kwa momati o ato di to le abubo kalan le kwan ti asu amenya to ne te ethoba thakula asabo ko ta chu thok yo le dana ta pho bu do le ta sinyo ko bu no do le akwa ta so ta ka kla ni me ta so ko mo la do ta do te pi o le ko mu le yu kwa ko mi ta ka ma ko le ba su le awe ti ano ni ka le sa mo pi do ta hi lo atwa ko do kwa e kwa to le ati we ni do kwa chu kwa to lo ba sa do ta ma ba ta e ta to ba no ta mi ba do lo ta do ba le a cha ko la sa mo si do ba yo ta le ka ma to pi o ma na ma po lo dia ba tho ta le ta lu le ta ne ba ko do ke chi ba pia ta ke chi tho ania to do ta ba yo ta ko bo tho nyo tho la si bu lo asa bo si ke chi ba tu ta ta ma do ke mi tu mi ta no Ikito ipuano kapato pano kwa agade at katinya do kasu adade datolo asabor siki matadine do yikihino pa awodo padu do kano pa kutawune do kwa agisu abasu no aveni I dulo ataju ati do taviola kwa makamaka puakla do su thau pi kwa aga aja de ba do ko pe nya ta le kwa ma ka ma ta a ho lo ta be mo ya su ja lu tha de lu mo ba le mo ko di na ma te ke na do kwa pe lo sin no sin yo ko la do ko ko ple ta bu kha le de ro kha yi ke da ke ti lu ta yu yo no Sito probo saya ro sekali ba Mama Maronda, Nete, Nete Sito Proyo, Nete Bugo, Hilo Kota Siti, Mudah Duk, Duk Mudara, Ibu Tobu, Bukan ada Duk Bukan. Katanya itu dah pro, dunia ini, bukan lekas ini, lekas agak telah, resources besar ini, teman Turkiyo ini, minta nyoba, awal Waktu itu ada kerja klub lagi, klub ni replace lagi dalam kepala kriteria lalu buka hikmah pokok ini tera sampai baru lalu ada jualan apa mempanah, industri kamu berapa isi dalam industri, share, apa sabut itu tidak ada perkuana. Jom boleh ni jom lah kalau kasi nak pergi kuah dapat bukan buat tiga, apa ni tiga lagi tiga, ini tiga bukan itu, itu lah, kali ni bukan tiga bukan itu orang apa sudah pergi kuah itu kuah terus itu negara padi stiker, awe struktur itu orang minta kenal tiga mana ada seri sewa Ane tayo kana kuti kuta ni wa pa pa ni wa ta kuta we ta ka le si pa pu pa ni di we la ke ya usi le ta ma no na we me no ki ga no ni tu so na we pa ka le pa pu ni we la ke ya le ku si kui no le ga ta so po bu no pa Kita apa boleh ni mana kita kuisi terna,
lagi juga negara betul waktu maka lepas ini negara dia mesti lima negara kamu luar pulau awal maka lepas ini negara dia kursi juga negara awal betul laju Nawe amakala mapuni niwa tiya kuisila dui maksna. Kuna ro berdiri lagi ini amak agak jadi niwa na no ni tusona tiya na kuisi kuma na kia negani niwa na penona nolaju tiya kuisila dui maks na tera negani niwa na pukamu komuna apu ya kuisi sama lewat negara ya nawi ini lewat penok aku ya kuisi lima nawi jadi lewat kamu raya tidak kuisi nah nawi huni kamu raya dia kuisi nawi jauh dah sebetulnya kuisi sama seperti tanpa syekh nah Tabla